Il-kantanta ta' fama mondjali Ray u d-DJ Franċiż u produttur mużikali internazzjonali DJ Snake ser ikunu fost l-artisti ewlenin li fis-16 ta' Lulju ser iqajmu l-fusus tal-Florjana fl-avveniment annwali I Love MTV. Russell Samuel, il-Viċi President tal-kumpanija Paramount, li qiegħda torganizza dal-avveniment mużikali, għalli kull sena jaraw li jintbagħtu artisti li huma relevanti u li qegħdin jagħmlu ħoss. Ray is one of the most important artists in the world at the moment. Her debut album, 21st Century Blues, is one of the most acclaimed albums of the last 12 months, and she really has catapulted her to global chart-topping success, as can be seen with her winning a record-breaking 6 wins at the Brits last month, which no other artist has achieved in the 50-year history of the Brits. Similarly, DJ Snake, one of the biggest DJs in the world, a huge French DJ, but also someone who's just closed Coachella Festival. Il-Ministru għat-Turizmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo qal li dan l-avveniment qiegħed dejjem iżjed iressaq il-kwalità lejn pajjiżna kemm fejn jidħlu l-artisti u anke fejn jidħol ir-reklamar li jsir għal pajjiżna. Qal li dan il-kunċert ser ikun qed jixxandar fuq stazzjonijiet tal-MTV f'madwar 150 pajjiż b'miljuni ta' telespettaturi u bekk Malta se tkun qed tiġi reklamata bħala destinazzjoni li tattira aktar turisti. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef qal li l-I Love MTV trasforma lill-gżira tagħna fi stadju globali fejn il-mużika, l-enerġija u d-diversità jikkonverġu. Fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru iżjed artisti internazzjonali u lokali li ser ikunu parti mill-ispettaklu ta' dan l-avveniment popolari matul is-sajf.